أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تماشوان هجا سلام خدا، رحمت خدا، برکت خدا لسر و به و لسر تمام مسلمان به انشاءالله. بله دپی هفته کی را دیسا برنامه فقه جیانی ام میوانی ونال حضور ونال سرکران رهبر تیوی میوانی من سیدای مل انور اوجی حاضره. سيدة ونبخير هاتين سرچاوار هات خير خذ الوباء خذ جوار راضي باش ان شاء الله سيدة الحمد لله خذ جوار راضي ان شاء الله. بلي قالي تماشوانا وكهر جار ديسا وني برسي خوال سريا تلفوني بزندي وني ببرسن وان شاء الله تعالى امجي برسي و سيدة ربيجن و سيدة جي برسوا برسي و بدي لبلي جبوكم مثلا فلسطين، مثلا مسجد الأقصى، مثلا غزة، حالات روجا بدايا وروج بروجا دي تري قتل عام دومن حتى زيادة تردبن وحشة سيونيستا قتل عام سيونيستا روج بروجا دي تري زيادة تردبن وكيم نابم بروي قاسي ماجيش خورق استياع عادات ده هر برنامج خدا برنامج ما شد بلا ببي محقق ام جبوكو خلقي ماج روجا خلقي ما نكفي مثلا هانيك دايما تقندمي دبي ودفي معني دم وظيفة أخوة بجيبين ام چند كلام عول بحثا غزة دكن بحثا قتل عام سيونيستا دكن وحشتا وناكي دكن دي سجي هما چند دقيقة ام تخوازن تبركا ام بحث بكن سيدا أزغلام وككونجي دزانن أفقت العامي هانيكي روج بروجا دي تري زيدت بن وحشتا إسرائيل وحشتا سيونيستا ناسكني لهر وقتي هر شكلي دومي حتى هاتي نقطة كوصا شو بريا فيجاجي أخلاق تنبود يعني أو تنبو قانون قرى القاعدة جبوك كشتني نهجتنا شو أم فينا تزانن ليبلي يجي هيدي هي خراب ترتبه مثلا وككون جي تزانن أيرو دروجة مثلا اللبناني تليد ميزيني إنساني كو تلفوني واد دستي واد تقن شاغري جهازي كو دبيجن تقن أفل كودن دستي كيدا ندبي كو دستي زاروك كيدا بن دبي كو نافا عربك كيدا بن دنافا عائلة دشخورا رونشتي بن دبي كو الباوانا كيبي مثلا تلفون بالبا ما يبدر بكيدا وكبون بدنا مدى تقي يعني وصالي هاتي إيجا سيونيست حربا وانا كي بهر مسلماني ريا بهر صنف مسلمان ريا بهر اشترى بيجم بأخلاقيتي في حربا هاني كي دومينن بكرتا يا غلام قناعته وعلامته تشي يعني فيجا دبيكو ان شاء الله تعالى ارتق وري سبب هلاك اخو حاضر دكي و ببي وسيله واتشتهانيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلوم أبيض علامات كسونا إسرائيل بإذن خدا إن شاء الله. يعني بنيرة أنت تكل دستي وان بيجي قوتها وان بيجي تقصير دانكنس كسنا مسلمانرا كسنا سيفيلارا كسنا صبيارا كسنا بيركارا مثلا أبيض تلفون أودسي بيرك دابا أودسي صبي دابا أودسي إنسان معصوم دابا بنيرة تلفونات تيند التقين جبو خاطرك وان إنسانا بكسن بنيرة حديث كده بيخنبري مدبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين على أعدائهم. طائفة كيز أمتا من زائل نابن ظاهر السر حقينا وقاهر السر عدوي خنا السر عدوي خل سر نياري خو قاهر وغالبا إلا اللأواء إلا أوجوان هنكي بين كشتن جبو خاطري امتحان خوي تعالى وان امتحان تكبوي كشتني اوه چه ببن ایجاز پیغمبر اصحابی تپرسن یا رسول الله دبی اینهم اوانا لکنه پیغمبر دبی وانه که اوه قاهر السر عدوی خوبن دبی هم فی القدس و فی اکناف القدس
دو قدسه و دو کنف قدسه دانه دورا قدسه نه یعنی آنا شامنی سر آنا و حماستی ده حدیث کی دنه دا پیغمبر مدبه قیامت ولو عمر دنیای روکی مینه خودت علا وی روی قیامت رانا که وی روی دریج بکه ظلما یهودیا پری زیده دبه خودت علا مسلمانا مسلطی سر یهودیا بکه اوی وان بکجن اوی یهودی دو قدسه دا خب کن پشتی دارو کورا اوی دارو کور بیجن یا مسلمانو یا خود یا عبدالله تعالی خلفی یهودین فاقتله وره وای یهودی که پشمدایه وره وی بکجه مثلا به حدیث یوسف قرار داید پرسند به حدیث صحیح به حدیث بخاری مسلمه صحیحه ایجاد بین اوی برا دارو کور بلفظ خود خبر بدن یا خود مجازیه دبک مجازی بجی دبک خودت علا زمان که دوی دارو کوره زمان خود خبر دن حتی دبی إلا الغرق ده إلا دارا غرق ده يهودية محافظت که آنا يهوديش مسلمانا بيتر آيات و حديثي كد عليا واندا خبر دن بيتر تعقيب كن وزانن كو حق جي دبي او دارا غرق ده لقدسي داتين هر طرف وي داتين يعني إجاره اويا علامته كو يعني یهودی سوناوان هاتیه بنی یهودی خود تعالی ده قرآن کریم دا تی انسان نکریه یهود نکریه میمون نکریه خنزیر یهودیا پیوا یهودی خود تعالی وان بره ده سبته دا مثلا دریجه مخالفت امر خدا کرن اسیانی کرن خود تعالی گو کونو قیردتن خاصین وانا گو ببن میمون حقیر و مثلا آیت کی دانه وجعلهم قیردة و خنازیره وان کر میمون کر خنزیر مثلا سری ارده یهودیا پیوا او جدسان عالم جدسان جوان پیوا یک نبی میمون یک نبی خنزیر ایجاره علامتی که ایجا عجله وان هاتیه سونا وان هاتیه و ظلمهانه که 40,000 صبی و پیرک و سیفیل و انسان خستخانه دا انسان ده مکتبه دا کشتنه اویه هانه سونا وانه بی ازنا خوده سونا یهودیه اوی خود تعالی سونا وان بینه و اوی مسلمان دل مسلمان راحت ببه گوی ظلمه که آینه سری مسلمانه ای خدای تعالی انشاءالله وان رزیل بکه وان پریشان خدای تعالی وارجا وقت که نزدیک ده بخ نصیبه ما انشاءالله دیتناوینا که قرآن کریم داد به فاذا جاء وعد الاخره تاوی پیشوی آیت هست ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا ما علوا تدبيرا يعني جارا پاسین وقتی که جارا اسرائیل که غلبت کنو افساد کنو غالب دبن اوی ایجاره که مسلمانه که خدا مثالی سروان بکه جبو که ریه وان رش بکه و جبو که داخلی جامعه قدسی ببن ولی تبیرو ما علو تدبیرات تشتی کل سری غالب ورن اوی تبی امحاب کن اوی انشاءالله ام دبیجن افرو پر نیزه اوی خواهی تعالی وان امحاب که اوی حقی وان مسلمانه تبجوان بسینه وان مسلمانه که آنا تین شهید کرن دشن جنتی والله قيسكيه بالشعب خد بالرح دابو دقو ها بناء جنتي أدبينم إذا تشن جنتي لكن إيوان تشن جهنمي تشن جهنمي وكأجا أمشى وحالي ما جاء بالشكل حالي ما إن شاء الله يا ربي النبي رحمي آمين ما جي والله قراء مالي إسرائيل نكرن قراء ملوان فرابكن قراء حماسي دعابكن و ام پره یاردمی بکن آنا بما اف دبه که ام اف نکن وی عیشی نکن ام پی مسئولی بله سدام تماشاوانه کی مجمردینی لسر تلفونی الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيرات اشتراك بسم الله كرم كن سوريت مش ندربو كرم كن سرچاوا كرم كن وانه دبه قرآن تنه بسیمه یعنی حدیثا انکار کن سنت انکار کن خواهدم بیاش سیدات بکنم
بله واسه داری حقیقت دیبچاده با بله كامل تمام أما السيدة برسي إن شاء الله باشقا برسي وهنا نه اما خدا مثلا من سر جعفا مانتي خدا بن خدا تعالى ومحافظة بك إن شاء الله بخير وسلامت سيدة تدي مقصد جبو مثلا نكاح تماشاوانا كيما كو برسكربو بله يعني زمان اشتا بيراك دبي چود کشان شرطا داد کاری دعوة مثلا بردانا خو بکی بکرتایز غلام او کی وینا کی چنا بیرک میری و مرتد ببه و کمونیست و سوسیالیست و کمالیست مرتد بس خجيتي بردان نكاحوان بطالة يعني مرتد ومثلا كبيرك مير مثلا نفقي بنديكي ومثلا خدر مدتي سيد اب نفقه ندانا نفقي قريك خدر مثلا نفقي حتى دبي سيرو نفقي نديكي ولو طرف خلقي ربي داينجي سيرو كاره دعوه بردان حتى مثلا بردان خوی هر محکمه خو بردجوک محکمه نمضبوطه کاره مثلا ای که آنا نکاح و آنا رسمی تنش خو بله از غلام تماشاوانه کی من سر تلفونی هم تلفوناوی هلدن ام دیست کارو کی بکنج بینگولی تماشاوانه کی بسر تلفونی الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيراتن سلام باشن إن شاء الله الحمد لله وإن شاء الله ونجي باشم سلامتن خرج وجه راضي بك كرمكن سيدا وقتی زیب کشکی به زور تی رواندنی بله گلوم معرف وانا تی برنی چواری یعنی بله باشا باش قبرسي وهنا ها باش قبرسنا ويدي هنا خدای جبر راضی به خدای خیرات ما نتي خدا بهم خير وسلامت بين خدای تعالى ومحافظة بك إن شاء الله بله سيدة دوی خصوصا باشقا شيء يكون بجنها يا زغلام مثلا كتاب الشريعة يدبن كميري وين نخوش بن كار ونفقي بدي حتى حفظك كار الصبر بك نفقي ولو اشترف خلق ده بيدي داين الجيرة جمال خو نفقي وندي كار النكاح خو باطل بك بله سيدة تماشاوانه ما يكوج ميرديني برسا خوا كيربو دبي كوهنك انسان هنا دبي قرآن بس يمايا يعني كانوا احتياجهم بحديث تونيا ونجبو فانا كتشد بيجن حقا القرآن بس يعني احتياجهم بيغنبر حديث تونيا وهبز حيلي تبي فقيه عصرية عالمي عصرية دبي ايك بحديث يعني قرآن بس ما يحتاجي بحديث تنا او بيغنبر يا بيغنبر انكارك او مرتدة او كافرة بني خدا عز وجل دبي مثلا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطاعة خدا بك اطاعة رسول خدا بك وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا پیغمبر چداوه وی بگرن نهیا وش چکر خوزه دور بکن اجاره کوانا پیغمبر ارته درخن به کافر دبن و مثلا بحديث قرآن كريم حديث شرح قرآنه حديث تفسير قرآنه بحديث قرآن نايف عم كرن مثلا د قرآن ده مثلا كزير جمير حرامه قرآن ده نابي د بتون مذهبي اسلامي ده انا زير جمير حرامه كو قرآن ميسكن د مسألة مثلا د قرآن ده انسان کی پیره که خورا زوجی به او خاطیا و را بزوجه متا و را بزوجه قرآن داتنه لكن حدیثی ده هیو و مثلا وانه کد بین کابره هرم خاطیا پیره که خورا بزوجه سلفان لميجا سيدة وقتي وركعتي وأزغل خد تعالى مثلا لميجا الصبي در ركعته خدا نقول يا در ركعته پیغمبر قلت يا در ركعته لميجا نيفلو 4 ركعته خدا نگوت یا پیغمبر گوت المیجا عصر 4 المیجا مغربی 3 المیجا عشاء 4 خدا وانا مثلا پیغمبر خدا وانسا گوت حتی چند وقت المیجا صریح جی خدا نگوت یا تبلیغ پیغمبر استیه زکات مثلا زکات گنم چقایه یا حیوان چقایه یا زیر چقایه خدا تعالی بلی نکریه پیغمبر متبلی کریه مثلا حج
ده حجه دا چونه حجه دا نسکه حجه نب حدیث به یک نکاره حج بکه yani vana hane İslam'e pasiye ki vana gayevan mesela ana bahinki dore vanı zanın seroke van gayevan ku Kur'an-ı ciz devreler gayevan ku Kur'an-ı ciz ku vana muvaffak bine bir despa bizim Kur'an Kur'an ji naifem kirin Kur'an ji naifem kirin dibe mesela dua bimana lmej mana duaya sallu mesela sallu khalfakum مثلا يا أيها الذين آمنوا صلوا مثلا أقيموا الصلاة يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دبي صلاة معناها دعاء دعاء وقت اللي يجي تدرس دعاء كلها بيباسي وصاجي بكن يعني كسيك إنكار حديثي بك وإنكار پیغمبر بك أو مرتد أو كافر ده محافظة بك بل سيدا تماشواني ما يكوش بين قول المقاريابو تديد بهناك قيس جارنا بزورتنا رفانت نكاح وانا كما تيكرن نايكرن يعني بوكو ام بجن ولا نكاح لغوري جمهور نايكرن يعني قال إلا إذن ولي هبه پیغمبر مدوي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل نكاح تنا إلا بإذن ولي وبالشهادة عالم الشهادة عادل مثلا حديث كدنا لا نكاح إلا بولي نكاح نابا إلا بولي إمام حنيفي رحمه الله تك olarak ve fetva daya evjit tabi İmam Hanifi bu ilk mezhep çekiriye ve çaxe per hadis de evkedat nebune hadis mesela yayılmış ne bu hinki bir kıyası amel kir yani الجوري mezhebi İmam Hanifi caize lakin الجوري mezhebi cumhuri ne caize o qizik jigere vakt الجوري İmam Hanifi رشید به عقل کامل به که ایزنا خوب ده. بله خودش ورازی به. جمیر سینه تلفن کی ماهیا تماشاوان کی ما سر تلفنی الو. دنگ تلویزیون آخوا بگیرن به تلفن مرا خبر بدن و می چه ترجمه فهم بکن. الو. و علیکم السلام و رحمت الله. Hocam iki sorum var. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Televizyonun sesini bir zahmet, televizyonunuzun sesini kapatın. Bizimle telefonda iletişime geçerseniz daha sağlıklı olur. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar. Buyurun. Televizyonumuzun sesini kapatalım lütfen. Tamam hocam. Buyurun. Hocam bu hani azan okunduğu zaman evet buyurun. Azan okunduğu zaman şefaat ya Resulullah diyoruz ya. Evet. Öyle yani söylendiği zaman bir sıkıntı oluyor mu? Tamam. Bir Seda'ya soralım. Kirvenin mesela kızı yahut kızının çocukların kızı senin mesela çocuklarına nikaha düşüyor mu düşmüyor mu? Bak bu soruyu biz anlamadık. Bir daha sorar mısın? İkinci sorunu. Bir insanı kivra yaptığın zaman bunu kız çocukları yani senin kız çocukları onlara nikaha düşüyor mu düşmüyor mu diye. Tamam. Onu da soralım Seyda'ya. Evet hocam. Tamam mı? Başka sorunuz var mı? Yok hocam. Allah razı olsun. Peki hayırlı akşamlar. Allah emanet olun. Allah razı olsun. Selametle inşallah. Juaneji mevaneki meser telefonaya. Alo. Alo, selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. İnşallah xeyr be inşallah. Xudej ve razı be bxeyratın. Xudej ve razı be nab xeyratın. Ez xazım pirsaki seyda bikim. Destura ve hebe. Kerem kin estağfurullah. Hem şeş brane li babê min ez bêjim çar birayê min li kêleka xwe girt em hedû bira li aliyê xwe hinekê şandin cihekî dûr. Ya rastî em çû malê milkê babê xwe nexwazin lêbelê ew tişta babê me kirî dilê me disoje. Derheqê herkê zara hûnê çi bêjin ji babê me re?
Tamam. Em seyda pırsa inşallah. خود راحتی بده Serçava amaneti Xudê bixêr û selamet bin inşallah. razı be serçay Amaneti Xudê bin. Seyda ev temaşevanê me ku ji Mêrsînê li me gerha dibe hinka ku azan tê xwendin em dibe işte aciz Allah Kerim Allah şefaat ya Resulallah. İşte şefaat ya Resulallah gotina vê nakê çawa ya hinek jê dibêjin Ana gerekene ev wê gotin. gotin ki yanlış. Şefaat ya Resulan ya Resulat şefaat amki. Belê. Şefaat ji Xweda tê xwestin ji pêxember nayê xwestin. Belê. Em dibin İyyâke nesta'in. Ya Rabbi em yardımı istet xwazin. Belê. O mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam be iza ista'ante festa'in billah. Evet. Ve iza se'elte fes'elillah. Vakti Ev pırsa ev pırskiri sanki bir Türkiye haberdaz gulam. Dixwaze bir Türkiye em cevaba wê nakê bidin. mesela şefaat ya Resulallah demek. şefaat ya Resulallah mesela peygamberden şefaati istiyor. Şefaat Allah'tan istiyor. Bak biz gidip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam makberini ziyaret ediyoruz. Kıbleye yöneliyor. Ya Rabbi onu bana şefaatçi yap. Ya Rabbi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana şefaatçi yap. Biz demiyoruz ya Resulullah bize şefaat yap. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eli daim havadaydı. Peygamberden dua ediyordu. Biz Allah'tan peygamberden bir şey istemiyoruz. Yani o kelime yanlıştır. Yanlıştır. İyi niyetle de olsa yanlıştır. İyi niyetli de olsa da yanlıştır. Bəli. Pirsaviye de dua dise Türkiye ve Seyda dibe mesela vane ku dibine krive hevdu. Ma zaroke wana hevdu tene mahre anna. Kirvati Türkiye ama okuyup kırazılan belki kirvati şeyidir. Mesela bu örftür. Mesela şer'an bir şey yoktur. Bir aslı yoktur. Yani birbirine nikahları oluyor. Yabancı yani kirve olsalar da nikahta yabancı nikahları oluyor. Yani süt içmeseler süt içmeyle mesela nikah olmuyor. Ama süt olmasa hiçbir şekilde nikah haram olmaz. Tamam. Seyda yeki juvane preskir bu temaşavane kime dibe em şeş habrana fakat bavê me çar birayê me ana dora xwe ke'ennehu edaletê dina me de nakê bi qurtayê me wisa bikin ji bo vê nakê hûn çi dibêjin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabî kîvî di pîrekî wî hebûne. Pîrekî wî lê îlhah dike illa tê kolekî wê çaxê kole wek Mercedes dabû. Mesela en malê qîmetî kole bûn tê kolekî bidî kurê min û tê herî peygamber jî bikî şahid vay te vî koley daya vî kurê. Ez welat xebera xwe ji bîr nekin efwan li ser telefonê mêvanekî me heye ji borsayê min telefonê xwe hildin û me dîsa dewam bikin. Ji borsayê alo. Alo, Bursa'da. Televizyonumuzun sesini kapatalım lütfen. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Buyurun, hoş geldiniz. Sabah mübarek bi. Şevavaji mübarek bi, bkhiratin, Khudayı Teala jwa razı bi. Persek me seyda hep me gom seyda tasma geko kerem ki. Kerem ki estağfirullah. Ana براستی امبیجن مثلا انسان کلجی کی شغلی بله اوی انسانی اوشاق امبیجن یمیایی روژه بدسدی بو evet fakat evya şغلی جامر پریوی ندا دیگر امکانی هبو پری ندا 10 سال سدا درباس بو اوی انسانی امبیجن پنجی حبیمیه وی انسانی بیا بو امبیجن وچاق 5 milyar پرد کرد fakat 10 sal seda derbas biye ev insan ev 5 milyarı ve şağı kurojayı bir desedi bu evi bisine yan ligori iro evi insani ev ligori ka iro kıymet evi peri ve şağı desed bu ana 5 milyar ki 5. Bale. Özel ligori bisine. Mesela eşya em 5 min arabe dayevi. Hata fehmi. Min arabe dayevi mesela 5. 2 sal beri ya 3 sal beri mi 1 milyar dayeki. Ama var 3 sal ser derbas bir evi şahsi periyem ne daye. Diğeri amil gori kija amil gori beri hesap kinyan gori ana. Tamam. Kamış sedami pırsı inşallah.
بله خدا جان باشه سرچاوا شما من خوش شمات خدا بن جوانه جی تماشاوانه کی مسر تلفنیه الو کرم کن کرم که تلویزیون نودی دنگه تلویزیون اخو کم کن و یا بگرین و بتلفن مرا خبر دن کرم کن وانی ها کرم کن ام دنگه ود کن بخيراتن السلام عليكم سيدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرچ عوال وسهلا السؤال كما استابك ما إذا معنا سرچ عوال وسهلا كرم كنت برسا خوب كن السؤال بيدا سيدة إمام الشافعي كم صلاة بشر راسلها كم غدا دنياي إمام الشافعي كم صلاة چه؟ كم صلاة بشر راسلها كم غدا دنياي الدبي رسول الله را چند صلاحات يا دنياي تمام ام إمام الشافعي تمام چند صلاة بشر راسلها كم غدا دنياي تمام امي برسن باشخه برسي وهنا تمام هذه مخوانم برسي بجاده كرم كن كرم كن الو دنگه تلویزیون اخو بگیرن ینگه دنگه تلویزیون اخو بگیرن مرا خبر بدن الو کرم کن بخیراتن سلام علیکم اوجا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اوجا مگو از بله علیکم السلام اوجا خودش راضی به خدای راضی دنگه تلویزیون اخو بگیرن اوجا مگو از بیجه اوجا سوال ما نویجا صبح ما پیشی قضا سنت بکه آن هم اولیا حاضر بکه باشه حرکا بکه حکی وقتی دیهنگ به وند به امر المجا صبح سنتي المجا صبح امبري المجا فرض بكن انا ام بيرا بكن وليت برسن نوصى بله تمام امش سيدا برسن ان شاء الله باشا باشا تمام مالا هذا مالا وابا بخير وسلامات بين خذ راح يبدوا سيدا برسكيما كو افي جاميري كو قلت نافا برادة عدالة الشكل خصدون اكرميش بكن هي سيدا عدالتي مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مگو اصحابی کی دو پیرکی هبون پیرکی وی اصرار لیکرد وی کولی بدی کره من و ابتهاری پیغمبر جیب کی شاهد اویا هانه رابو کوله دا کره خو و هاد با پیغمبر علیه الصلاة والسلام را رگو موی کولی دای کره خو به یک لی دعوی نکن استدکم شاهد پیغمبر دبی کره تای زاری تای دنی جهنه دبی هنه دبی تهرکی کولکی دایوان دبی ناولم ندایوان پیغمبر مدبی اتقوا الله فعدلوا بین اولادکم خدا بترسن نابین اولاد خدا عدالت بکن افشادی کی بالظلم منك سر شهادي سر بي ظلمي او اصحابي تسوي كولا دي ساجي كوري خدستينا اجا بابي وجي عدالة نك يعني وقت ام غازي بابات كنا بنا اولاد خدا عدالة بنا بامر خدايا يعني مثلا كونوي حلال بكن شخد بكن ونكن ونروجا قال لك جرى بعدالة يعني كد بسبب فتنة نافا برادا جينا وصاصي ديوباف قالك نبنا سبب فاتش حتى هبنا ونارتي حتى طبي وفاة ديوباف خدا جاء يعني كفي نارتي بوفاة جيبكن او حتى الدنيا يبنا ونارتي هبكن بله سيدة يا أبد بسببك زاري خد كناري هب افيان عدالته بله سيدة برسكي دي تريج برصاي اف اجرتي خو مساله دبي ام بج نزل باي كي شغلي ما ام بج 10 يوميه و 20 يوميه مچبونا وقت خو دنا داي باي 10 سالاره تخوازي بدي مثلا ام بج ايكو ايش فيران باترون يعني هنجاك وي بري بدي وقت قيمتي نمايا هنجاك عول دابان ام بج نو قاسب كون في خصوصيه انا مذهبي امام مالك ده مذهبي امام يوسف ده اوي لغوري قيمته وي بري اوي بده داروي بري إيرو تشقاوي أو قصب ده حتى عالمي مذهب إمام مالك بيزن كو عالمي عصري في حالة في عصري ديتبونا تب أواب قطنا أمجي وصا شريعتك مثلا 10 سال بري كي عربي كي فروتي كي ب5 مليار إيرو عربي ب600 مليارية إرابة 5 مليار جي بستينا بيا وجدان بيا عدالته
ومثلا تبكي ده هر تشتي ده جيبو صاني يعني مثلا اوي لغوري عصري دارا ويتشقايا اوي لغوري وي برابستي بله سيدا جواني اف تلفوني خو هل دونمي برسي خو بدومينن جباطماني تماشواني مسار تلفوني الو الو كلام كن من قصتي سيدا كربونا كلام كن خوام بخيراتن كلام كن بصحة كن خدي هذا الشيء وبي ان شاء الله خدي جوارازي لك يا ربي امين ام تيرك غادي المشتن جا انيشتي مدخن داتين عرضي جا هناك ام ايصاتي هنا حجيت قلت انه يا عرشت مره شرط قلت ما انيشتي ملي خداتين عرضي تقول ملي بردن ملي قصتي سيدا كربونا تمام امش سيدا برسي وباشقه هنا لا قديش تراضي لا قدي هذا الشيء وبي ان شاء الله سر من شباب من خوش امانه خدي بن بخير وسلامت بن بله ديسا تماشاوانا كيما لسرختيا الو السلام عليكم سيدم. وعليكم السلام ورحمة الله. Seyda'ya bir sorum olacaktı da. Buyurun. Seydam bizim komşunun oğlu vefat etti. Onun geliniyle kayınbabasının abdesti bozuluyor mu acaba? Bunu soracaktım da ben. Komşunuz vefat etti. Evet, oğlu vefat etti. Hanımıyla kayınbabasının abdesti bozuluyor mu acaba? Yani tamam onu size soralım. Tamam Seydam, çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Hayırlı sağ olun, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Teşekkür. Bəli, Seyda. Dedi ev disa vi eko persaxo kiribu Seyda. Dibe Şafii, İmam Şafii rahma xod elebe pey çand sala pey peygamber rahatiye dünyayı براستی یعنی چقدر 205 سال 205 سالی دا دو هجرت پیغمبر دا امام شافعی هاتیه دنیا یعنی 240 سال شی وفات پیغمبر بله سیدا پرسا دو جی کوپیرکا یکربود به سنت المجاز صبح بری مروب کی پی بویر مروب کی سنت بری المجاز صبح بری المجاز صبح لكن كو وقت طنق به مرو زنبه مرو ناجل المجاز صبح مرو اول المجاز صبح بك سنت بشتي الميجي يجيب كذا وقت الطاف يجي حتى طاف بدا مرو سنت بك تشيتر بله سيدا تماشاوانه میکوش باطمانه گرا بود به پیره کینگا کل میش بکی سجده دست آنیشکی خو هل دی باشا آن دین عرضه باشا آنیشکی خو داناین عرضه آنیشکی میر انیسکی خود پیرک خود دورت کن پیرک پیرک خود زلقینن ده جبو توپرلامیش بن جبو خاطره که ستر چیتره وصل لكن داناین عرض داناین عرض خود بزلقینه با ناردین عرض خود بزلقینه داناین عرض بله سیدا دیسا اف تماشاوانه میکو تلفون کربو دبی işte ciraneki ma vefat kiriye pirekavi u khazure ve naki ma das mejavana o Türkiye ne persi? Türkiye persi Seyda bale. Şimdi mesela bir erkek ölse gelini mesela şeyle abdesti bozulmaz. Hatta gidip başka bir erkekle de evlense o yine bozulmaz. Ya ömür boyu onun üzerine haramdır. Evet. Yani mesela onun gelinidir. Ömür boyu onun üzerine haramdır. Tamam yani böyle Seyda. Seyda mesela dilmejiyede tamaşavane ki perskeri bu. Em biz mesela azilmiştikim. Yektit bir tabi'imin. Azilmişa xo xalastikim. Mesela bejin meja Mağrib'e mitkir. Yani. ويك هاد بو تابعي من بيرم المجا خو خلاص كده از مثلا سفري مزل المجا عشاء يجيبكم اما ايكو باي من يتاخو اني بو بايكم سلاف دا استكارم بمتابعي ويناك بخوا يعني از امامي بو مسلاف دا بيرا او دبي امامي مسكر مذهب امام حنيفي دا نابه مذهب امام حنيفي دا يكي جار كي مأمون به انكار امام تيبك لكن مذهب امام الشافعي دا دبه بله سيدا تمام سيدا خودش ورازي بي جو عرفاي تماشاوانه كي مسار تلفونيا الو efendim Kerem kim? Selamünaleyküm abi. Kerem kim? Khairatın. Selamun
السلام عليكم وعليكم السلام تلفزيون اخو كون بقرن ومر بتلفوني بكفنا خبرداني وش تربي ان شاء الله شوان حسن خدا جوارازي بي وان شوانه ونجي باشم سلامتي ان شاء الله شرازي بي çok şükür خدا خير ومازن كي كرمكن برتقمش سيدا ولا مواد ام تبرانه yani عرضك ما هي ام دتشينه بله راضيكم دنگمتي از لو گهداریت بله دنگه و خوشته اون کرم کن دنگه هیچی خوش نیست لما اون کرم کن دنگه واتکن عرضات دچینه راضیکم تم محرکی سال yani در دور 7-8 milyar hat zekat yani merkeze çok vasal merkezem yani hakkı evmevi nahasin hakkı tohumu şandiyen nahasin ve gideceğiz şoğlum yani ve gideceğiz şoğlum maaşım hey yani zekat dibin gazbedim yani. Ka em seda persin perse o başka hana نه أنا هاتني باشا أمانتي خدي بن شباب مني خوش بيرو سلامت بن جديار بكر تماشواني كي مسر خطية ألو Evet Seyda F Camiri ku gariyad وكو وجي قهداري كرد بي işte عرضكي ما هي زكاة ويناك بس مسيحة برانا از بلکه عجیبه تخواست کو بیکا ام هر کسی که می زکات خو آیری بدن یخصا چقدر زکات انسان انا مثلا او تری های که مصرف خو زیاده خن مذهب امام حنیفی دا اورفالی پری حنیفینه بله سلام د مذهب امام حنیفی دا نصاب جی نشرته دیگنم داد جداد مثلا مصر دا اوی جدها یک بدن بله ویژ یکی daha یک بدن لكن الجوري امام حنیفی کار مصرف حقوقی کرده جدار و کدید به معاشه میشه هیا طبعا و زکات خوی الجوریا زکات بدی yani زکات yani sebebi ev bela و fitne و afat ser mal datin zekat bi sağlami naydayitin peygamberi medbi yeki ki zekat ne de yeki ki faizi bxo yeki ki نعوذ بالله زنا يلميس فخذت على انواع البلاء سروي ملتي ذات الشيء يعني يجي سببي نداينا زكاه بله سيدا يعني بلا زكاه خو بدم مالي خو حسب كل كيليا كوج حد زكاه دفيت بله سيدا اي ديني تماشواني كي مسار تليفونيا الو 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 كرم كان تمن شو قلت لازم السيدارة موجود بما بله كلام كن ام لو جهداريت كن يا برساكي من السيدارة هبي تمام نها ام الشافعي ما تمام بله ام جانا تلفزيون اخو بقرن وان تلفزيون اخو بقرن بتلفوني مرة خبر بدن باشترا بله كلام ادي مقول سنة نها شهر حنيفي چهار قاعت سنت کرد. اره. یعنی نیت چهار قاعت سنت ہے پیغمبر خدا سنت درقات کریه. چهار قاعت نکرده. مذهب امام حنیفی دا چهار قاعت سنت چاکی نیت تکرده رسول. تمام. ام پرسن سیدا. başka پرسه و هنا؟ başka پرسه متنا سلام سیدات کن تمام درسم. بخیر و سلامت. و علم بعد دعایوان بخیر انشالله. امانت خدا بخیر و سلامت بین شباب من خوش انشالله. İzmir'e lise tamaşavanı ki mesar telefoniye. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Hocam şöyle bir sorum olacaktı. Şimdi vefat eden bir insanın yani hac yapıldığını hani duyduk, biliyoruz. Onun mukabilinde. Peki geçen kazaya kalan namaz ve oruçlarıyla ilgili yani onlar tutulabiliyor, kılınabiliyor mu? Bir soralım hocamıza, Seydamıza. Tamam. Tamam hocam. Peki Allah'a emanet olun. Kürtçe cevaplayabilir, sıkıntı yok. Tamam. Türkçe. Tamam, Allah'a emanet olun. Sağ ol. Tamam, tamam. Ehlen ve sehlen. Seyda ev tamaşavanı mekud bi em şafi'ine tedi em sünneti khud ruk'at kın fakat Hanifi 4 ركعات kın.
باقي شاركات حقيقة حديث هنا فران وين شاركاتي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دوي صلاة الليل مسنا لميجا سويد در ركعته يا روجيجي در ركعته لكن insan شاركاته لسرها بكد بد مذهب الشافعي ده يدبه بله پرسا دیتری تماشاوانی میکوش ازمیره گرابو تريد بيواني كو وفات كن حجاوا ام زان كو تكرر لبني قبل ميجي لوانا كي تشونا روجيه والميجي دوي خصه د جمرود كارش بلوانا كي بابكي انا ده حقي الميجي ده الميج نايكرن حقي روجيه ده پیغمبر پرسينه پیغمبر قلت يا قضاء ديام هنا اي باوي مهز كارنج بري بابكم پیغمبر گوتید کاری بکی لكن مذهب حضرت عایشه حضرت عباس دبی او روژیا نظر بیه روژیا کو رکن کیج رمضانه کسن کار بر کسی و بگیره ایجاری لمیج خو به اخلاص به تقوا تکرن کسن کار بر کسی را بگیره لكن بکنجی بل کی خدای قبول بکر لكن مثلا مر دعا بکش وان را صدقه بده صدقه چونکی پیغمبر خدا قرآن کریم داد به ان الحسنات یذهبن السیئات حسنات سیئات دبن مثلا صدقه بدنج بروا دعا بکن و مثلا قنجیش بروا بکن دبکو خیر وان سیده تماشاوانی که مثلا تلفنیم سعاده وهب سیده دنزلی الو Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı akşamlar hocam. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hocamın ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam bu intihar edenlerin namazı hakkında nasıl soracaktım ya. Evet. Bir soralım Seydamıza. Peygamber Efendimiz nasıl, ne demiş? Peki. Seydamıza sorun. Başka sorunuz var mı? Yok sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah. Seyda Juwani ji tamaşavani mahena mu ji hilden. Alo. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Seyda selamın. Seyda rahaya. Kerem ki serçava bkhairatın. Abi Suri gibi mi? Babamın 8 sal عملیه چهارم خود را رحمه خدا لی به خدای تعالی جنت خوشاک خدا و راضی به هنر سیدا پرسکم بنا اسحاقه هنر سیدا دویجن که اوا مالا دویجن دوی اسحاق تنه هنر کیوش دوی اسحاق هیه اسحاق و هذا مثلا یک 8 سال عملی به لازم امر چه پره بده اوا پرا مرد بده جامعه باشه یا مرد بده باقی فقرا و حقیقی که ام پرسن سیدا دخاطره و سرچعوا شوا من خوش امانت خودی بید سیدا اف مهوانه میکوش دنیز دیگرا دبی وانی کو انتحار دکن خود کشن لمیجا وانا که چاوتی کرن نایی کرن ولی پیغمبر میجوان نکریه. وی بخوا. پیغمبر بخوا نکریه لکن اصحابی را گوتیه ون بکن. بله. یعنی مثلا دبی عالم مجید دبین بلکی شعور خوندا کرده، خوی انتحار کرده. جبروی هوای مرب معامله قنجی پیراب که باشه. وقتی که او کبجی مثلا بچه آلتی خو انتحار بکن. بوی آلتی پیغمبر بید چون جهنمی و خالدن مخلدا ابدی جهنمی دانه ابجی علامت کی نخواشه لکن یعنی حتی دبی انسان کی خوب کشه گناهی مستره که یکی دنی بکشه چونکه ای دنی مثلا نارتی نابینوانده های و سنتی لکن خوب کشه یا او جار معصومه چه نامه اما دوست المجاوی تکر پیغمبر خدا منعنه که گوتیا بکن امجی بکن بله سیدا دیساج وانی میوانه مکو پرسکریه دبی باویم 8 سالیه وفات کریه 8 سالیه وفات کریه هناك ملا دبی اسقاط نایدان هناك دبی تیدان اگر کو کل في حقیقه دون بجن چه کو ام بدنا بتقاسي بدن إسقاط سقوط معنى سقوطية يعني مثلا كروجيا يلي هبة
و مثلا روژی نگرته به کفارت روژی تیداییم یا خود نخواست به نکار به روژی بگیره مثلا طبیب بوی نخواستی نه هرش خود کفارت یوتنه لكن باش به روژی نگره یا خود اختیار به تانسیونی هبه شکری هبه روژی نگره کفارت روژی خود گره بده که ندابه دپشتی مرناوی دا جمالیوی اسقاط تیدر خستن کفارتی تیداییم و کفارت سوندا تیداییم یکی که سوند خوربه و کفارت سوندا خود ندابه ساقیا خدا پشتی مرنی دا گره بیداییم گروان تشتاد ساقیا خدا حتی پیغمبر مدبی یکی که صدقه کی ساقیا خدا بده برابری صد پشتی مرنی ایجابان کفارت آجی ده ساقیا خدا بده مثلا دو کفارت گناهی بی ساقیا خدا نه در پشتی مرناوی داشت خمال نه ایویه لیکن دیستا مذهب امام شافعی دا گره بیداین مذهب امام حنیفی دا بین خویوی ندن نادن بله یعنی گره وی بدا بله ایجار تابی مثلا باب تا 8 سالیه اگر مثلا روژی و قضا هبن لمیزی و قضا هبن سون سری هبن تی بدی تنبن ندی نادی لكن تبدي صدقه بدي دقوا خيروت جيجك وجلقور امكانه خو نفس اصلا رقمك كبر يعني مثلا افقط الا بدي يعني لازمه لانك الا لمي روجي نقرت بد تشغل قولي عمري تب روجي بدي يعني بله سيدي طبي دفيكو اف اسقاط هنجاوكو مرو بدي قالوا مجامرو بدي مثلا ما قو امي بدن مرو بدي جامعه چترا مثلا مرو بدي فقيره چترا اسقاط وان جامعه ناچه بله مثلا اسقاط مثلا کفارت سوندا گره بیداینج 10 مرو var 10 مرو کفارت سوند کی هر سوند کی تبدی 10 مرو مثلا وانیا بجلب کی یا جیت خورنی بدی وان خورناش یا جی کولا کی آزاد بکی کولش خود تنن یا جل وان بکی o ya jite yemek bediwan ser ismi evare yemek jinel guri mesela خوی تذهیب دبیجه نل گوریک بری امام شافعی وان گفت نوی کلم کی بده کلم کی آنا داین تنه اوی مثلا انسان کی فقیر روش کی سر اسمی و ایوار اداره ویب که بله سیدا اف وان وقت پاشی دا از بنی تدي روج بروجا دي تري او زيادة ترتب يعني عمري زواجي پیش ودچی هم جالی قیس کاوا هم جالی کرکاوا و گلک جاراجی تدی زمانجی خرابیت به سببی کو انسان کفنا گناه دجی فقط سبب کی وینا کی شو اف او کتنا ملت داو کی بیا يعني بلاوی لی علی کی وجی دیو بافجی جبو وینا کی علی کاریت کن يعني بتشه مثلا بمصرف زيادة تشتي يكون لازم حاضرية دعوة وسائر مثلا حتى أنها تدي خلقي سكاكي خودت بالي خودت دعوة تذكرن بونا ديون صالوني أم بيجن هذا أو نيسا أرتغفيقا صالي هاتيا ويروجي يكي دقو إيجا قز استماع أفيتشي بونا سيدا يعني خلق هنگاو کو یک ببی طالبی قیزای کی هر دو طرف نل مالا هفدو ناشنا مالی هفدو قیزی ناخوازم و یبداری هفدو ناکفن چند عنوک دوین صالونیا جی وصاحت نفكرن و چند ویدری و او جبوی مصرفه کرا کرنا وادرا مصرفه كل ویدری تیکرن يعني افحمي هنگاو کمرول فاناكد ميزين شو خوستنا جهازا وزيرا ورده تميزين وصابيوجك وحقا كسن كاري بالزوجي يعني في معنى ده لازمه يعني تشوري كرنج بوفيناكي تشوري قوتن دي وظيفات دي وبافا زاروكي خو ايمانا و ديني واناكي ناموسا واناكي زعف كس او كناك حسابي واتشتاناكي ولا الزواج پر تهلكه يعني انا تهلكه بيه زواج او انسان كي ده زمان خدا نزوجه و عمري در باس ببه و هيني خرابیه دبه اندی تبکینه کی نازوجه يعني جبروي هواي انا مثلا از غلام از عفوا خود خوازم تلفونه كما هم جواب تلفونه خو بدن ان شاء الله خبره خوش بيرنكن جديار بكر ميوانك مسر خطي الو
سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام باش شله. خودش ورازی به اون چاوانم باشم بخیراتن. خودش ورازی به کرم کن. إذا على تكسندو ما بعد كارلت كبيرنا كبير. ما فهم نكر. ما عارف صندوق عارف. وعرضك صندوق؟ وابي زكاة هي سنة زكاة. زكاة ويناكي زكاة 8%. وابي اللي بيناك بيا بتشوفك كبير أبصر. يعني باز غلط فهم نكم دنگي و باش ناي و گو معارضك ستاندية زكاة في عرضه هاني كي كهي أنتونيا وصايا عرصة بل عرصية تجاري لا عرصة عرصة almışsınız عرصة Zekatı düşüyor mu düşmüyor mu onu soracağım. Zekatı düşüyor mu düşmüyor mu? Evet. Tamam Seda'ya bir soralım. Hı. Tamam. Başka persevahana? Televizyona xo eğer kun bigrin ve televizyona bigrin denge başta öyle fehim kin gemi persava xoşiktir fehim kin. İjbari qasem txwazi un televizyona bigrim telefonu mara haber bidin mejwa fehim kin. Evet. Tamam. Tamaşavanı kime diytirin seser telefoniye. Eji İskenderuni. Alo. بله کرمکن. ون کرمکن پرساخو بکن بخیراتن. خودش ترازی به انصاف من رحمت دیوار. سرچاوی مهلا و سهلا. از نهاد جانلی آینه دمن. بله ون بگل جانلی آینه دنا پرساخو بکن امل وگوه داری بکن. قال لي سيدات السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيداي من نافين جعفر حجي جعفر أجيز كدرون يذكرهم. سرچاوا أهلا وسهلا. أصلي خوا الشرنقيمة هزخيمة. سرچاوا أهلا وسهلا. خدش ورازي بي. سيداي من از رجاي جوتكم از خوازم بلو تشتكي ببرسم بركي إن شاء الله ونبرسام إن شاء الله ون يعني از بوا بدنا فين مطلقة ونفهم بكن ده جهالتام ببورينن. استغفر الله. كلامك بصاحبك. أكيد إنما قارن تلفزيون عميزينن. أو زاروك فلسطين أو بريندار وكشتي أو ناكي يعني ما فهم كير قويجا دلشش بنا ما يعني عارين وزارينا ما كار ناكي. دائما از هيفي رجايج واجي وبدوی مملکتی دا چی انسانی زانستی هنه سلوغانه که تختوره هیا دفعه ilk önce teşhis teşhisi koyalım sonra tedavi artık yani kendiliğinden gelir. Yani az çareserkirna bir çiya yani ko gerek bıkı Xuda riyakarinden bir şey hammu ameşin Xuduna kuştun. Ama çare gerek Müslümana ki ko yani garibe ve perspektifi beni zaman çare kişiydi. سلام و حرمت و ریج وارد دکیم خود جوارازی بهم حساسیتا و فهم دکین خود خیره و مازم که انشالله می بسیداره و ناکی خبر بدن می پرسن حال کوا انشالله تعالی امانت خودی بم خیر و سلامت بن سیدا و خبردانا خو متخوازن اون کی تو پارلمانش که سر مثلا و زواج و چه توصیه و هنه مثلا زواج آن پرگزیرات کرن مرف کی فقیر و نکاره او قاضیر کره. دچن مثلا او که دوگن سالونی به 30 میلیاری 40 میلیار انسان چقدر میلیار دیگرن. اوجی مثلا قوتا انسان هری انسان قوتا ناگیجه که. یعنی مثلا دعوتا بیا که انسان جبری درنای. مثلا وی روزه امتحان زیرچی بون یکی آتیا 400 میلیاری زیر دستینه 400 میلیاری زیر و دوی پرزنگی جنینش کره خورا دستینه و جه نخواستنه جه گوتیت چقا تینی بینه
او چه 400 میلیارد 400 میلیارد زیر دستینی مثلا کن کاره بستینه اویجا و عادت بیجا ولا ازیجی او قابستین و فلان کسو استندیه یعنی ور حاصل یعنی اف گناهی که گنج بکهونه گناهی وان ستی دیو بابی وان دای او ستی به زواج زورت کن زحمت کن زواج زورت کن سپنتیت کن ستی وان دای یعنی پر زور بیه پر سقنتی چه بیه اینکه انا سه چهار حب گنجی وان هنو نکارن حب کیجی بزوجی سيداش غير ويجي از غلام يجو صابويا اف زواج بويا تجاري جبوك بويا تجاري او روحي معنوياتي او بركتها معنوياتي بعبادتي فلان او تدنما انا زواج زيدتر وصابويا ايجاد او كيد يعني بردان بويا كتير فيش زواج ايجاد اوي مصرفها زياده مصرف كي زياده كطوبا خوي لو كتي دابتن ودم هناقي تيجي دم هناقي تنهبرد يعني وقتا نلقوري الشريعة بن نلقوري الرسالة بابا أو إيشابر هبرت. بله سيد خود جوارازي بإن شاء الله سيدا ديار بكر إيكو برسكر بقى تازو سنة فهم فقط وقفوا عرسة كرية زكاة عرسة دنجي وصلنا زكاة عرسة أو برسي عرسة مربنية التجارة بستينة صالح فيتا ويشقى تلقوري فيتا وزكاة ويدرخ. بس. هر سال تدرخ. مثلا کار وره سری مثلا کار نه سری و زرار که بکنه که نای فروتان لگوری مذهب امام مالک دبی کاره زکات سال کی بده لکن عرصا که ایرو کار نه سری تنه بس اوی کار تی سری و اوی هر سال زکات اوی لگوری فیتوی بده یعنی سده جو عرفای تماشوانه که مسال خطیه الو دنگه تلفزیون خون بگیرن و تلفن مرا خبر ده انشالله ده باش بی السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وجاره چه بو کرم کن تلفزیون خون بگیرن امش دنگه تلفزیونی ام تازه و فهم ناکن تلفزیون خون بگیرم بخیر اخوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بخيراتن نعم خير هذا سيدان وشاو أنا باشن الحمد لله ما سلامت يا ود فيهم باش من خلج ورازي سيدا ذهبتي مسجد نمازت تريم بري مشغل درن جامعي دركات ميج دكان بله إيشار نميا نيرو دبي جواني تدي بري تطبيشي روي دبون تغا تيك نيرو دبي قولي مزاوي حنيفي أم دركاتنا ناكن أم دبي مكروه يعني قاون تشنا جامية والناكن دليل شغا تيك نيرو دبي شغا نهروه سي شغا بيعسر روز دهرابا تمام إيجار إيشافي دكن يعني خما تيك ناكن نابي دبي نمكروه دبي أمي بكن باشاوي أم بيا سوالكن باش وسوريا كمان بتجي هيج بوري نميا سفري كلام كن سفري تدي أم بيجن أزبرا وتوبوش ياربوم كهرم نوت كيلومتر 7 كيلومتر أزي بري نيرو بقي مرا راس ألو أزلو قداريتكم كلامكن دوامكن أمي بري نيرو بقي مرا إجا أزمي ياخد دغري دكم السفري ناكم تبن نابه هنك دبيتش نابه تمام أمس سيدا برسن تمام بدي جو راضي خدي خير وقبول بكم هوني جبونا فلسطين جي دعاء جبير بكم ان شاء الله متبدا دعاء جي بكن وتشتاج دستي موري جي ام بكن ان شاء الله تعالى شباب مني خوش بخير وسلامت بن امانتي خدا بن ديسا جسا قاريا تماشواني مسر تلفونيا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شباب خوش خدا جو راضي قبول كه خدا جوار راضی بخیرات. سیدی ما از سوری که مه سیدی مرا. کرم کن. مرد کشک تعی خواه نونه بیده افترا یا افترا نه. جاره کدی پرسن. مرد کشک بیچاره خود ندیده. او مرد اوی طرفی را بیده او افترا یا افترا نه. اگام پرسن سیدا چه بو؟ اره. باشه. اینک مرد دعاب که ولی سخنتی که مهیه. أول شيء درو جمعية باكي خدي تو أمة محمد في وجه أو كسر خيب زين يوم بيشت أوي سيدي مرة ضعف فرم كات بيت سيدي خوش باش سر شعفا خداي تعالى آمين خداي تعالى سلامتي بدوا دردو كلا سروا وتمام مسلمان راكي إن شاء الله
آمین. کرم. سیدا اف میوانه میکوژ اسکندرون پرسکر دبی چهار ویش فلسطین و مثلا غزه تابی دردی و ساخویات به اوجی انسانی که خودی درد بو شتکی کو به چاره چیه؟ ولی چه بکن؟ چاره که سعودی عربستان، مصر، Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, İsrail batana, Türkiye'nin İsrail tarafı. Teveki Müslüman, Müslüman devlet, teveki buna kolej İsrail'a, İro Hizbullah ledha, Hizbullah ne devlete. Binira telefoni vanda takan diye mesela tayarat ke servan devlet ninen kara tayarak Irak'e. Mesela Hamas ne devlete. İsrail, Amerika Müstaviye, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, bütün devleti Avrupacı ana digel ki van telefona da o kadar takan diye Amerika'da ve İsrail hakkı ve heyeki müdafaa kubke. Yani Xwedê Teala ew belakî bîne serê Müslümana berî kafira ve Müslüman pêda divê belayê da herin. Xweda divê wettaqû fitneten la tusîbenne ellezîne zalemû minkum xaseten. Hûn bitirsin ji wê fîtnê ji wê belayê ku nayê serê zalima xas tenê. Serê zalima û mezlûma tevtê. Bijare ew Xwedê Teala vî haqqî bistîne de kakingê bistîne. Bu wextê dikarim bêj sêda kurtayî em bêjin bêçara bêçilo kafir bûne yek vücud, mümin jî bibine yek vücud. Bêçilo ew arî İsraîl dikin, mümin jî bi hevra arî em bêjin birayê xwe Filistînî bikin û Amerika heta ji wê were vira ew Suudî û Birleşik Arap Emirlikleri û Ürdün û Yemen û mesela ew kevî İsraîl biqedînîş. Bele sêda wextê me hindik maya ez dixwazim pirsê xwe ew kî bikim sêda yek jê jî mêvanekî me ku dibe ev tehiyetül mescid goriya mezhebê İmam Şafîî ji xwe em dikin her wextî feqet Hanîfî di wextê ew kê da işte kerahetê falan nakin. Ana İmam Hanîfî pêxemberê me nehî kiriye ji wexta li mêj ji wexta kerahetê da. İcare İmam Şafii ve lmeyja ku sebebi vi evvel ve mervkare bike. Mesela dezmej digri dezmej beri sünnete, dur rekat sünnete dezmej sünnete mervbike tkari ruhi vakti yapki. Mesela kevi camiye sünnete tahiyyatül mescid kari biki. İmam Hanifi de ben ne kırın. Yani bu akşam mezhebi taklit biki. Taklit biki tişkin abi. اف سفری المجاز سفری جد بی کو ام بیجن مثلا قام دشن از سفری ناکم هناك دبي نابي قالك الله تبكي يعني مرو بكي مرو نكي والله المجاز سفری سفر مشقت لي بمرو سفری بكت شيتره پیغمبر مد سفری دا تل میش کی çarkati نکری درکعتی کریه بله ومثلا الميجا نيرو عصري سرهب كريه مغرب عيشه il serhev kiriye. Bu kolaylığı bu rahatı o merkare nekesi. Mesela gori Şia vacibe ki bir seferi bikin, lakin gori men ehl-i sünnet ne vacib. Bəli Seyda. Yani telefoneki ma heyam telefona koheldin mi mebdo men Seyda? İstanbul'e telefoneki ma heya. Alo. Alo, hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hocam kolay gelsin. Allah razı olsun. Sizi yormayacağım. Bu Alo. Buyurun dinliyoruz buyurun. Hocam bankaların verdiği kar payı haram mı helal mi onu soracaktım. Tamam soralım Seyyid Hamza. Tamam çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Telefonuma evci bir telefonama davi be. Vaktime tang bu. Seda F میوانه که ما گو کتشتی مروب چعوی خواه ندیده بی مروب بی خبر بده افد بی غیبت نبی غیبت مروب چعوی خواه نبینه مروب نظام با که راسته جی دبی غیبت لكن بلکه چعوی خواه ندیده جی لگوری علامت اطرافه هیمکه که راسته وی چاقه نبی غیبت بله سید دیسه میوانه می دیتر استانبولی که گریا دبی اف بانقا کار پایی ددن اف کارپایا کو او ددن شاوه فایزه ما فایزه نوساس فایزه يعني
Yani faiz harame nikarim bistinin kar payız o zaman banka perede de ve kar paydı de. Misafirimiz belki Kürtçe anlamıyor olabilir. Seyda diyor ki şimdi kar pay haramdır. Bankan verdi. Banka mesela para alıyorsa mesela kar veriyor. Bəs. Kar veriyor, kar pay veriyor, haramdır, faizdir. Bəli, Sedam, Allah razı olsun. Bəli, geli tamaşavanı heja, iroji carekedi hatın dawiya برنامج خوا حتى حفتي كدي تري ديسا روجا إيفارا إني ساعات لحشت إيفاري إن شاء الله ما ديسا كخدايت على جاني صاغي بدي أمو مهفاني خوا السيدة أمي مهفاني وابن وديسا أمي البرسي وجهداري بكنو سيدا جي برسفا برسي وابن إن شاء الله تعالى حتى برنامج كدي أم تفدى بين الخير وخشية دا خدايت تعالى سلامتي بدي تمام مسلمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.